March ni som le panga ania longtlaya WhatsApp group pakhat longtlai news 7 a chuanin hetiang hian post a oma keini lam ve thung ngeng pui sanctuary huam chung kurung lui kama thingzai na khol khoi rauri ang chi maya rini leng mai te lui dung tuana thingzai phurna tur dan phal lawa kong kilometer som chuang fe mai ramngo ti chia an sial thar vuk le lui kam tuana thingzai buk in tlar chho thloi mai te khu enge om zia o forest department lam hian mit an siai kum ami le ti longtai news 7 group a hian post a oma hei hi seizui po a hlo chhoviawa helai kong paltlang fo train LADC officer rin tlak tak pakhat chuanin hetiang hian comment a siama ka hna wangin helai mun hi katlan tlang fowa kurung lei top lama son vai trak lian a hian thingphek le char tin ni tin deuh thaw an lot thina tin thingzai ri hi riat tur atam khop mai ti in comment a oma hei lo po hi longtlai news 7 WhatsApp group a hian han soizui deuh te po a om chowa eng po ni sela ngeng pui wildlife sanctuary chunga hian dan kalin thingzai ani em ani lovem ti te kha keinin kan zuk fin fia lowa amaro chu hetianga social media lama the dar ani ta ka chuan thu nei tu te pon an enjui wat tura ngai la ngeng pui wildlife sanctuary hi square kilometer zan le som azaw ani a ramngo thatak mai ani a amaro chu tuna helaya social media a ti chereu na sanzia anron tarlan ma po hianin engemo zat chu a cherewang ti arin theya keinin kutman le mitamhu kan nei chi lo nangin a chereu na sa ang ti hi wantlangina rin dan lang pui chu ani a ngeng pui wala sanctuary chunga hetianga kong pui te po han siala thingzai phupna tur te hial kilometer som chuang fe mai sialani thu te tarlan ani ta ka chuanin thu nei tu te beng po aver viawin arin oma reilo te a fin fi a thil tiswal tu te an omani chuan rem an ni ngei po arin oma ngeng pui wildlife sanctuary hi tundin huna chuan environment forest and climate change Mizoram sarkar nuaya om ani a amaro chu LADC area chunga hianin thingzai chungchanga hianin district council hianin thuneina thuitak anei ve thunga thuneina thuitak anei ti rualin thingzai permit an pek te khanin protection area wildlife sanctuary chunga hian thingero chu anzai ngot theilo thung a ramngo chereu na sajia country a sarkar po in ma ala a kumtinin green Mizoram tia thingtriak eng mozat an phun thina LADC area phei chuanin green LADC day mangin thingtriak eng mozat phunin enkol zui ani a tuna po Kaladan multimodal transport project kong pui kamate LADC sarkar malak na nuaya thingtriak tamtak phun nun ani to a enkol zui ani a ati rual hian Central Yanglai Association po in man dewa trang to khanin ramngo le nungcha humhal na konga thei to pin ma ala a thingzai po hi thanem tak an lo man to thina tin azai na khol te po an lo man to thina tiang khanin kong sang sangin be pui thak ni ma se thil dik lo ti tu te hianin sim hi an tum tak tak chuang lo ni a alan na lai a oma multimodal kong paltlang tu te po hianin thingzai thom hi riat tur an nei fo ani ti chu thil chiang tak ani a tinai hianin tu berin nge chak zokin mala ang ti po riat thiam a hara tranrona apoimo hle ti ero chu alang chiang ani ramngo hum hal konga thei to patran kan lak rual hianin ngeng pui wildlife sanctuary chau ni lo mundanga po kan thing nei that ho thing lian tra ang chi chu mu tur mu mal nai vaya om to lo rim rima ati rual hianin KMMTTP kong pui sialani a kilometer somriat chuang zet sialani a hei hian ramngo
tam tak ati cheve a project a hianin ramngo dang siam na tu te da ani em da lo ni ta se khoi lai hmuna nge siam ani ti te po hi riat achak oma pong a puin sarkar thu nei tu te hianin ramngo nor chia kongpui han sia ngoti chu an ti lo tura han ngai ngoti la kongpui tha kan mamo a thingle mau tam tak nor chiat angaya chumi thak na tura tan chuanin khoila ya mo ramngo dang siam bela thingphun te po wordeu deu chu angai ani ti a chianga engpo ni sela ngengpui wildlife sanctuary a thil theng hi thu nei tu ten rang lamin en fi awat se aduam tak zat ani